producer Mike ajang pop al pagring ting nyi ka mo di cek del ko to nyana ngodori uro ke pieda chindi ke riuro nyal pe ko ngor aye ga tiag mariar be ni jindai mau jakin we mu jam yore dimbe ime di undi da ko ngor nyar jen nyira una don mangai ke toni dim chole dor ding una aye ga tiag mariar be ni jindai mau jakin we mu jam yore dimbe ime di undi da ko ngor nyar jen ngodori uro ke pieda chindi ke riuro nyal pe ko ngor aye ga tiag mariar be ni jindai mau jakin we mu jam yore dimbe ime di undi da ko ngor nyar jen tere pure nyana ngodi da jen le ko to ga yini jindai ije ga tiag una ngoda kunyir wunje ga tiag wor ko ki worer wachina ter rur ga nyir ko ajodia we ba ga pion we nyir ka ngor ma be ye jemburi we nyir ga unda ayan wele abula dala roi ko mere mi jegi yare manjanga chiping adana janga kudyom ko tine yora kam malanga janga do kwala kira janga kunwe kwalwelwe ngundi talwala ronga roi kumole ndia diudot adira ko nyon malanga teme do to nyirga ngundi we chakele mu kwen ba wenle nyirjiga de kuna ngoda ke kai nom la wendi pide jengro nu kare nom la we pido je jamelo ni je pide nyana ngoda nyar jenga twen yeti ga ke pira pira yin jambe je nom la wadi twede pila twede nyana pas gila jandi pir kwen dai we kwenyira unda itega chegi ya moyo nyijirinti ne wargogi ajodia irjiga de kuna ngoda ke kai nom la wendi pide jengro nu kare nom la we pido je jamelo ni je pide nyana ngoda nyar jenga twen yeti ga ke pira yin jambe je nom la wadi twede pila twede nyana pas gila jandi pir kwen dai we kwenyira unda itega chegi ya moyo nyijirinti ne wargogi ajodia kuna dia da jelo te mere dia no ka adina gita magu chul dia da jelo te mere dia ya mande una didi dia da jelo te mere dia adina gita magu chul mande una kuna dia da jelo te mere dia no ka adina gita magu chul dia da jelo te mere dia